Halo guys, bertemu kembali guys. Kita bukan bertemu kembali, bersambung kembali. Oke guys, sekarang Om Bin nak mereaction lagi video daripada permintaan daripada sahabat-sahabat kita dalam ruangan komen. Dia kata, "Bang, try react pasal Eco Skywalk Jambatan Keren Central Park Mall to New Soho, Jakarta 2021, Indonesia." So jambatan guys, jambatan keren Central Park, daripada channel Salacha 95. Sorry guys kalau salah Om sebut ejaan channel dia, ataupun nanti Om letak dekat link ni, ataupun Om letak kat sini dia punya channel. Wow. So Om Bin nak tengok juga guys, tak sabar nak tengok skywalk dia macam mana. Jambatan keren Central. Okay, sama-sama kita guys saksikan. 1, 2, 3, play. Okay. Access to New Soho. Oh, jadi jambatan dia guys. Wow, HM guys. Wow. Okay, H&M. Oh, jadi ni kan jambatan guys, tapi dia ada shopping guys. Wow, cantiknya guys. Luar biasa. Wow. Oh, Om minta tahu guys kawasan ni. Wow. Okay guys, sebelum tu Om Bin mengucapkan ribuan terima kasih pada korang yang suggestkan video-video yang cantik, menarik pada Om Bin untuk kita share bersama-sama. Ini guys, tipsnya kita berguna juga guys, sebab dia dia macam jadi panduan pada pelancong-pelancong yang mungkin teringin nak melancong ke, contohnya ke Jakarta gitu. Sebenarnya itu yang tujuan guys Om Bin. Jadi kita perbanyakkan video-video reaction kita. So macam contohnya orang-orang Malaysia yang teringin nak pergi melancong ke Indonesia, jadi diorang ada macam panduan guys, tengok. Oh, ke sini. Sebab diorang boleh plan awal-awal perjalanan mereka. Wah, itu je guys tujuan dia. Kita sambung guys. Wow. Oh, iconic Eco Skywalk. Oh, amazing. Ini dekat kawasan mana guys? Wow, cantik tempat dia. Siap kalau color. Amazing lah. Oh, ni zaman corona sebab ada orang pakai mask. Wow. Ini mesti shopping mall guys. Skywalk dia. Wow. Ni shopping dia guys. Mungkin shopping ni yang Neo Soho tadi kot. Shopping dia. Wow, cantiknya dia punya atap tu guys. Wow. Oh, memang cantik guys tempat ni. Jambatan ni cantik, lain daripada yang lain design dia.
Oh my god. So Om Bin kena berkunjung guys ke sini. Tak lepaskan peluang kalau Om Bin datang ke Jakarta. Om Bin kena datang sini guys. Selamat tahun baru. Sebab cantik tempat dia. Wow. Oh, desain dia guys, lukisan dia dekat ni mungkin sebab tahun baru, so dia macam musim sejuk gitu, musim dingin. Ada salju dia punya lukisan tu. Mungkin ni sebab tahun baru kot video ni diambil, dirakam. Wow, cantiknya. Oh, memang Om Bin kena bergambar guys banyak-banyak. Abadikan dalam hidup kenangan gambar-gambar. Okey, kat situ. Wow. Oh, cantiknya guys. Jambatan ni guys besarnya. Dekat situ guys dia banyak bangunan tinggi. Oh, cantik. Kejap guys, jambatan ni guys mengingatkan Om Bin pada ada satu dekat Korea, dekat Seoul. Kalau tak Om Bin tak silap, ialah dekat Seoul. Masa tu Om Bin dekat Seoul tu guys, Om Bin duduk dekat Seoul Station. MRT dia guys, kalau kita nak MRT, Om Bin akan keluar apartment yang Om Bin duduk tu guys. Nama dia kalau Om Bin tak silap, sorry, bukan nama. Kalau Om Bin tak silap dia punya tu nama station tu Seoul Station. Kalau tak silap lah Om Bin. So dekat situ guys ada satu tak macam jambatan juga guys, macam ni lebih kurang. Tapi guys dia maknanya dia macam tu lah guys, dia macam bawah dia tu semua jalan, sistem kereta api semua. Tapi memang cantik guys. Jadi kalau korang pergi Korea guys, dekat Seoul, terutama dekat Seoul, korang kena pergi guys kat situ. Sebab memang cantik guys kawasan dia. Lebih kurang macam ni guys. Memang cantik. Jambatan keren New Soho ni guys, Central Park. Oh, amazing, cantik tempat dia. Tak sangka guys dekat Jakarta pun ada macam ni guys. Wow. Okay, sambung. Wow, cantik. Wow, oh maknanya betul lah guys, sempat mungkin New Year, Christmas and New Year. Wow. Oh my god. Oh. Amazing guys. Dekat mana ni guys kawasan dia? Jakarta Pusat? Jakarta Selatan? Oh my god. Amazing guys. Jambatan ni cantik. Jangan lupa guys, kalau korang pergi Korea dekat Seoul tu guys, ada guys macam ni. Kalau minta silap Hangang Bridge. Macam tu lah lebih kurang. Nanti Om Bin try letak kat dalam video ni dia punya gambar Om Bin. Kalau ada lah guys. Wow. Oh memang cantik guys tempat ni. Rugi kalau orang tak datang sini guys, berjalan-jalan menikmati keindahan malam di kota Jakarta sambil nikmati juga keindahan jambatan ni guys. Oh my god. Wow. Cantiknya guys tempat ni, macam eksklusif. Maklumlah guys, Om Bin orang kampung. Jadi orang kampung macam Om Bin ni guys, nampak benda-benda macam ni memang macam menakjubkan gitu. Mungkin kalau orang bandar, mungkin dia dah tak, mungkin orang-orang kaya
Dia tak kisah sangat. Tapi macam Om Bin guys, Om Bin suka guys tengok-tengok tempat-tempat macam ni. Macam amazing gitu. Wow. Luar biasa. Apa guys nama shopping ni? Shopping mall ni mungkin yang Neo Soho tu guys. Wow. InsyaAllah guys, kalau Om Bin ada peluang ke Jakarta, Om Bin akan try datang sini. Oh, dah habis ke? Sekejap. Oh loh, dah nak habis dah. Oh. Mungkin kita ada, kalau ada peluang guys, kita boleh berjalan-jalan kat sini. Terutama guys pada waktu malam. Sebab lah waktu malam kan cantik lampu-lampu dia. Oh wow. Memang luar biasa guys. Skywalk ni. Dia dikelilingi oleh bangunan-bangunan tinggi. Amazing. Dah habis guys. So macam tak puas lagi guys tengok dia. Sebab dia amazing video dia tu. Wow, cantiknya guys tempat-tempat. Om Bin macam happy pula guys sejak korang suggestkan video-video yang macam menarik pada Om Bin untuk kita tengok, terutama Om Bin. Om Bin excited guys tengok video-video tu. Kira interesting lah dalam hidup kita buat macam sekarang. Om Bin terlalu happy tengok benda-benda tu. Yalah guys, coronavirus kita tak boleh berjalan-jalan ke mana-mana. So dengan tengok nampak-nampak macam tu, dapat tengok macam tempat-tempat macam tu kan. So kita boleh plan next time kalau kita nak pergi Jakarta. InsyaAllah kalau coronavirus ni dah tak ada, kita dah dibolehkan untuk berkunjung daripada satu negara ke negara lain. InsyaAllah Om Bin akan teringin sangat guys nak pergi Jakarta dan melawat beberapa tempat-tempat di Indonesia. Okay guys, sampai di selesai video Om Bin. Jangan lupa guys support video-video Om Bin. Thank you guys.